Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда авиа каттамдардын жанданышы жана облустар, райондор аралык облустардын ички жүргүнчү ташуу билдирүүлөрүн ишке киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы жарандык авиация агенттигинин директору Акышев Курманбек Токтогулович жана Автоунаа суу транспортунун жана салмактык өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин директорунун милдетин аткаруучусу Касымалы уулу Арслан маалымат бермекчи. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Курманбек Токтогулович, анда эмесе сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. 5-июндан баштап ички каттамдарды ачуу боюнча өкмөттүн чечими чыкты. Ал чечимге ылайык саламаттык сактоо министрлиги, транспорт министрлиги жана аэропорт ишканаларынын ортосунда чогулуш болуп өтүп бир чечимге келдик. 5-июндан баштап ички каттамдар аткарыла баштайт. Аткаруучу болуп биздин атамекендик авиакомпания ТСЖет аныкталды. Анын ылайыктуу учагы даяр, аэропорттордун бардык кызматтары даяр. Бир айтып кете турган нерсе, авиакомпаниянын мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу 5-июн күнү ошол учак коюлат дагы, баягы билеттердин сатылышына байланыштуу 1-2 күндөн кийин 8-деринде, 7-леринде ачылышы мүмкүн. Ал каттам бир күндө бир жолу пландаштырылып атат азыр учканга. Бирок баягы өзүнүн объемуна жараша башталышында жумасында 4 жолу болуп калышы мүмкүн. Ички каттамдардын аткарылышы боюнча саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык алгоритм иштелип чыккан. Ошол алгоритмде аэропорттордун, Ош аэропортунун, Манас аэропортунун жана Тамчы аэропортунун кызматкерлери кызматы азыркы убакта даярдыкты көрүп бүтүштү. 5-июнга бардыгы даяр болот. Рахмат. Мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алып. Здравствуйте, уважаемые теле и радио зрители. Согласно решениям нашего правительства, с 5 июня открывается внутренние авиарейсы. Выполнение этих авиарейсов возложено на авиакомпанию ТСЖет. Планируется ежедневно по одному рейсу, но по возможности авиакомпании, это согласно продаже авиабилетов, может быть, эти рейсы выполняться будет вначале через день, то есть неделю 4 раза. И все те службы, это служба Минздрава, служба акционерного общества Международный аэропорт Манас, все службы сейчас по алгоритму разработали план, и совместно с авиакомпанией уже к одному алгоритму мы пришли. Этот алгоритм требует, согласно требованиям Минздрава, я коротко остановлюсь, при прохождении регистрации, досмотра пассажиров в аэровокзал только пассажиры с билетом будут проходить, а пассажиры без билетов будут отсекаться. И на борту самолета будет тоже применяться требования Минздрава, то есть пассажиры должны быть в масках, дистанцироваться и анкетироваться. То есть анкетирование нужно для того, чтобы потом
выяснить, есть ли среди пассажиров зараженные там, и так далее. Все такое. Все службы 3 аэропортов, аэропорт Манас, аэропорт Ош и аэропорт Тамче, подготовлены к этому алгоритму. К 5 июню они уже полноценно начнут свою работу. Спасибо. Арслан Касмалевич, сөз сізде. Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө республикалык штабтын чечиминин негизинде 5-июндан тарта коомдук транспорт Кыргыз Республикасы боюнча толук кандуу ишке киргизилүүдө. Ошонун алкагында азыркы учурда транспорт министрлиги тарабынан тийиштүү иш-чаралар көрүлүүдө. Бул негизинен коомдук транспортту жүргүнчүлөрдү ташуучу фирмалар менен толук кандуу иш-чаралар жүргүзүлдү. Тийиштүү совещаниялар өткөрүлүп, аларга санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо боюнча тийиштүү тапшырмалар берилди. Жана ошондой эле азыркы учурда бардык мамлекеттик органдар менен, тийиштүү мамлекеттик органдар менен алгоритмде иштеп чыгууда. Алгоритм негизинде эң негизги биринчиден коомдук транспорттун айдоочусу рейске чыгаардын астында медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Жана ошондой эле рейстин астында жана рейстен кийин транспорт каражатын дезинфекция кылып туруш керек. Жана ошондой эле иш алып барганда медициналык бет каптар менен камсыздоо болуш керек. Ошондой эле транспорт каражаты азыркы учурда эпидемиологиялык нормаларга тийиштүү 60 жана 70% жүргүнчү менен камсыз болуш керек. Андан ашык жүргүнчүлөр менен иш алып барууларга тийиштүү иш-чаралар көрүлмөкчү. Жана ошондой эле алгоритм негизинде жүргүнчүлөргө дагы санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо негизинде бет каптар менен жана ошондой эле антисептиктер менен колдонуу тийиштүү. Азыркы учурда бардык тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Автовокзалдар жана автостанциялар толук кандуу иш алып барууга 5-июндан тарта даяр. Жана ошондой эле жүргүнчү ташуучу фирмалар дагы бүгүнкү күндө толук кандуу даяр. Рахмат, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В соответствии с решением Республиканского штаба с 5 июня возобновляются пассажирские перевозки по территории Кыргызской Республики. В рамках возобновления пассажирских перевозок проведены соответствующие работы, то есть это проведены совещания с фирмами-перевозчиками, осуществляющие пассажирские перевозки, разъяснены все санитарно-эпидемиологические нормы и требования, которые они должны соблюдать. Также соответствующими госорганами на сегодняшний день разработан алгоритм действия при осуществлении пассажирских перевозок. Согласно алгоритму действий, водители транспортных средств в обязательном порядке должны перед каждым рейсом проходить медицинский медконтроль. Также перед каждым рейсом и после каждого рейса они должны санитарную обработку делать транспортного средства. Также при работе они должны использовать медицинские маски, перчатки и соответствующие антисептические средства. В рамках данного алгоритма на сегодняшний день и в рамках требования санитарно-эпидемиологических норм заполняемость пассажирского транспорта не должно превышать 60-70%. Данные нормы будут проверяться непосредственно при выходе с автовокзалов, а также на санитарно-карантинных постах. Также хотел бы отметить, что пассажирский транспорт является источником повышенной опасности. В связи с этим пассажирам также требуется при использовании общественного транспорта соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, то есть это маски, перчатки и антисептики. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба по предстоящему возобновлению авиарейсов, запуску межобластных, международных, внутриобластных пассажирских сообщений. Вас проинформировали директор агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики Акышев Курманбек Токтоулович, а также исполняющий обязанности директора агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
Республики Касымалы Улуу Арслан. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, ЛТО-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.